Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Az-Zahra. Saya anak PKH Desa Ladang, Banten Luas, Kecamatan Samadua. Saya bersekolah di MIN 11 Aceh Selatan di kelas 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Alfazira. Saya bersekolah di MIN 11 Aceh Selatan, kelas 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.